I love you, Minda. I love you daw, Jim. I miss you. I miss you daw. Ay na, nagpintas ka, Minda. Ay na, nagtaer ka mo, Jim. At dandali na pumanaw ka. Ipagnak ngay, makita na ka no rumwarat. Ay, hunan niya. Mala, umay ka. Tamapanta iti silid ko. Aglamang ka iti dakila ka, binay. Malala, darasa Minda. Nakaluto kayo, nanang. Inapuylat na luto, Klina. Agluto akpay la iti masida. Ay tinasayaat. Ingkapay la maturaw. Tariingang kanta no makaluto akon balasang ka. Alan, ayabam ti asawam ijay salas. Taingkay pay la maturog iti silidyaw. Na, apay apaturugan na kami ngay, nanang. Wuna, tapno makaina na kayaw. Day of the asawam ita. Iso at pagina na umot Anya kay Minda, babalin ko ka din ti rumwar dito'y silid mau. Ang dada ijay salas. Makita da ka no rumwar ka, Jimo. Anya, kay pag nakangaron a rumwar ngay. Ay, day tangarod ti parikaw. Nangatumit nga minto'y tawa ti silid kaw. Ay. Ang mga numapilay ka no tumpuak ka. Awan agdan yo aya. Taing kay kabel, tayo so ti pag nakarumwar dito'y tawa. Makita da ka dagiti karuba. Ha? Aga asidag ti babalay dito'y. Sapay pasig at ismo sa ti karuba dito'y. Iso atay mingan talaengen no nakaturog da. Ta isunto ti iruwar mo dito'y silid ka. Ay, sige nga raw. Ay, nagriga mga minan ay ati kastay. Ay, nuapay mga min aparitan datang nga agin nayat. Wen nga rod saan tamiten a minor di edad tapno paritan da. Ha? Yak amaw kadagiti anak ta. Di na siguro kaya't nagragsak ta. Labihin nga mapengay ta kayo lang nga sumangpet tatang. Nagkuyo kayo kademanan kanena namin da. Napnapanan nyo manan. Apay ayan, nagkuyog kami. Kahit agayan ayat kami. Ngayon anak kaw. Natang kan ti ulo yung nga. Na. Inbagak lang arudan nga leklikan nyo ti makisinarakan niya na. Anya teraramidan nyo? Talagang awan dengdenggan nyo? Ay ayatag ni Minda. Kat ay ayatag nakmait. Naging inayat kami ngayon. Laklakayan kayo nga makinayat kayo pa'y lang. Di kailangan agbayan iti kastangar aramidan nyo. Bakit? Apay akanayon mo nga untan ni tatang. Mapukpukaw sa mo ti respetom kan kuha na iti kastangar aramidem. Talaga nga mapukaw ti respetok no natangkan ti ulo na. Baybayam nga minan iti kayat ng aramidan. Mawatam ko ma. Takasapulan na ti kadwa iti panaglakay na. Adda tamat nga kadwa na. Anya pala ang tibirokan na. Ititid tamat amin nga kailangan na. Sa balilat tamat ay adda kabinadang na iti biyaga. Bakit? Mayat kit di Tapno adda kadwa na. Kan tapno agbalin ang naragsak ni tatang. Basta diyak kayatan nga mga sawa. Adula amin data. Anya dyan danong ti karuba kanya na? Nagpastrek kay kano itilakay diti balay? Ay kwa. Jay delivery boy day chay. At ngamin in-deliver na nga order ko iti online anak kaw. Imposible. Delivery boy, may saldaw na tao eh. Nagpupok kay kano iti holday dito balay. Amulatan na ni Tata Jimo day jay. Anyat araramidin nyo dito balay iti may saldaw. Ay kwa. Nagis-istorya kami laeng ba't anak kaw. Pinagmeriendak laeng iti popcorn ken mango juice. Kuna, may tasinan yung day jay boyfriend nyo. Apay ta nagtangkan ti ulo yaw. Awan amaw, adakas iti panakirelasyon ko kini Jimaw. Agpada kami anawaya. Awan daldala pusen mi ataaw. Apay aparitan na kamakin na yat. Nadamot pusok nga agayat Apay, gaputa bakit akaon, awanan riknak nga agayat. Ay nagbidot ka. Iso adi nakpakibiangan iti kayat kong aramidan. Adamot karbungak nga agayat ken paayat. Una, nga midara magti anak na iday. Kunamlan asino amang tagtagibasit kanya. Ha? Ipagpagana kita dyak kano kabaalan na suportaran ti anak na.
Nagadaw nga kakasakit asarita tinangagak kang kuana. Pinapabainan nak. Kung linalais na. Ala, huston. Di mo lagi pun tinapalapas, anak ko. Kung yung pagpagana pa sa dutak. Kanaw? Tawang permanente at trabaho, giday. Linalais na dagi ata tajimaw. Ala, pakawano mo ni tatam aji mo, anak ko. Nabayagan dayday. Napalabasan. Mga baruanan tayo kuman, anak ko. Tauray siya. Sinupladaak idi ni aming anak na. Adomot laeng timbagbagak idi anegatibo may papankan kwa na. Kawain, tadiyo kayat ni Ami iti apara kanya. Kadi na magkaya ni Tata Jimo apara iti anak na. Ay, sana balay tadan asawam. Nasingpet nili na nga asawam, anak ko. Naawat kung tigasat ko iti ka ni Amay. Linipat ka. Tanili ng asawak itan ti talaga nga ay ayatag. Ngam itatagayan ayat kayo ko ni Tata Jimaw. Ay, maipalagip kanyak ti panang tagtagi basit na kanyak. Iday! Iso asinahan yung dadya alakay. Tadyak kayat apara kada kayaw. Kanayon mo nga ungtan ni nanang. Nakakaasimag. Nakaululimak manan. Kat nagpupuk pa yan iti silad na. Kasano jak ungtang ka nagtangkin ti ulo na. Sukira ba bakitam? Una yan ti kasta pa nagsasaom. Inamday jay. Ngamkas laubay nga ungtan. Bakitan na makiboy-boy, friend? Dilagbain. Anya ko matidakas na ngay. Katustumat kay kunana. At damot puso na nga agayat. Kababay nga raud. Isula, bakit akas dyan dito lugar tayaw? Kita madagiti na dumababaka dito lugar tayaw. Di lamapan makilulualo, tiraramidin na. Adumot ti pano ababaka dito lugar tayaw. Ang saan damot amapan makin-inarim kita. Tila nanang tikas jay. Baybay am kadilat na. Ay. Inton ko nagrebel din ni nanang. Aw. Bakitan? Agribribil day? Imposible ay. Asino man ang data katiteksyo ay atatang. Ay, kwa. Ay, ni kumpare. Nan, katak man data Ay, silpon apay nga siniggawa mo nga ti silpong ka. Baka nalipatan nyo nga siyak tinanggatang tidato nga silpon nyo. Ni, kunak, tubaykat nga ni nanamin daman ng tekatiteksyo. Ay, Manipod tata. Hanyon nga may gaman dato nga cellphone. apay ngay. Anya usara nga anak ka. Uray saan kayo nga cellphone? Natangkan matlang ti ulo yo. Sinaan nyo pa yung umuna ni nanamin da sa kunto isubli datoy. Apay ayakas ta ka anak ka. Awam mo dakas na. Wagin nayat kami kan hinanam aminda. Ay na, pinapabay na anak da dyan nga nanamin da. Dararaman nak ta anak na. Sa tadta, makirelasyon kanya yo. Ay, napalabasin day kay. Andan asawam. Andamot din asawa ni Nilo nga anak na. Ay, lipatan tayo kumantin na palabas anak ka. Ay, ag-move on ka kuman. Ay na, nabayagan nga nakamubunak. Nga maditinakam ko iti imbagbaga na iti kanyak. Agbibisi na kano iti lalaki. Agaraman na kano nga makiboyfriend iti anak na. Hanak kano nga maibagay, tagwapo. Idinto ta siya kat hanak nga napintas. Masuronak no malagip ko dayjay. Ala, lipatan mo day ta anak ka. Yung kay mga nanang. Nangang kamain. Apay di kay mapamangan. Yak makapangan. Nay, apay akas lang naliday kayo ngay. Hindi problema yaw. Yak makontak ni tatam ajimaw. May saaldawon asaan ang nag-text kanya. Tata Jimo manahin. Ay, yagyo man laday ta silpunay na. Ay na, yag mo ta cellphone ko Tama nga no ag-text ni Jimo no madamdama anak ka. Ila ko kung dito silpaon. Nilaw! Isublim ta cellphone ka. Ni Jimo ti agpay-payapay iti kalsada. Ay, wen, umaya kung Jimo, urayan dak dita. Nukasta, kinapture damit ti cellphone mo, Jimaw. Ay, binda. Sorry, di ka natiksan, wan. Okay lang. Uray siya. Inala ni Lino ti cellphone ka. Ay, talaga kaya tatapag sinain, dagiti anak ta. Uwan nga raw.
Anya nga tati aramitan ta. Ay, agtaray tansan. Anya, papananta kumangay. Kumpurmi di kan Ada makidi kwartak ngay dulduling kao. So tiaramatin tang agtaray. Sigay, sikati makaamaw, Jimaw. Di ka madanagan, tadamot iduldulin ko akwartak. Pag nayunin tanti kwartata, tapno adda aramatin ta. Sige nga rod minda. Kahit kano nga ron ngagtaray ta. Intod bigatain. Pumarbangon ta. Tapno makasapol ta adagos iti pag naidanta. Ada dito ni nanang kao, amay. Awan! Nukasta pati ni nanang mo. Awan, mapukpukaw. Ay, nagkuyog da nga ron akin ni tatang ko. Siguro Hanggang... Nay. Napanandangay. Diya mo Ay, makapada nagmadagi diya nga tatao. Dadya tumat nga nanang mo. Surut-surutan na ni tatang ko. Nagpadadala ka ni tatang mo, Kalpasan ti panang umumsi na kanya, iday. Arman na magayam ni nanang kao. Diya inamkit di Inuy-uyaw na kaidi. Kaya't nakmat gayam tatang agbalin nga syuman. Mangibabayin dagi diya nga duwa. Bakbakatan kan laklakayan dan ngam suker dapay lang. Ano satan ato'y basita pag naidanta dito'y ilay minda. Mayat day tuyin, tadwa talaan mo't nga agnain. Di ka madanagan. Tanong bumaknang ta. Kumatang tanto iti house in lot. Libre mo't agarapa, Jimaw. Wala. Kat ikarigatak tagtrabaho. Tapno adda pagbiag ta. Agtinulong ta, Jimaw. Tanapigsa tapay mo't ngagtrabaho. Agtinulong ta nga aglako-lako di ta sangwanan to'y balay ang nagabangan ta. Nagtaray mo't kanudanaan ng kanti ama ni anay nilo. Huwag ka nung araw. Unay ka dagi nga duwan niyaw. Di dalagbain. Isudan tilinaon tingiwa dagiti maritis dito lugar tayaw. Bakit kinlakay anag taray kong kunada? Ala, pay amon ti ibaga ti tao. Aglabas tumat laday ta. Palubusan nyo ngamin idan nga agin na ya, tapno malpas. Mauman tumit laang ti taong agsao-sao. Ha? Diyan nga raw kayat? Itikas na nga aramido. Kasla nasakit pa'y latinakam mo ita. Gaputa saan ani amin tinaasawam. Nya? Samit Si ka nga raw di ayat itabakang. Apay nga rod nasakit pa'y latinakam mo kin ni Tata Jimo ay. Tadi nakakayat idi apara iti anak na. Ay, kwasa nakasta? Diyan lang amin malipatan, ti panang umumsi na kanya. Iday! Ay nalakay. No anyaman dagiti saan mo nagustuhan kan kwa na iti kalabas. Lipate mon. Palabsam latan. Maditi agi mulmula iti sakit tinakang. Itad mo latan ti pagragsakan ni nanang tabakutin. Iso apalubusa mo no kayat namanen ti makiasawa. Kasanungay. Pumadaling ti panag-abroad ta, bakit? Uwan nga ro dyan, no. Naimbakit di ata may sala nga pagilyan ti pag-abrodan ta. Huwag nga ron. Ken may sa ti pagnaidan tayo jay. Barang ejay ta na makabukal iti anak ta, bakit? Ay, wanan niya. Sapay la ko nga rod. Hello, tatang. Kumusta kayon ngay? Agsakit kayo kanumat. Agpaiso aya. Ewan nga road. Ay na, pasensya kayo Saan kayo nga maasikaso? Agda kami matngaminan ito yung abroad kanila kayo ko. Hey, di nagpakadanagan dito. Tanda ni nanam aminda mga asikaso kanyak. Ha? Iso tinang hospital kanyak. Iso timang bambantay kanyak dito hospital. Kasta aya. Sige, pakibagayo nga ron kanina namin da. Tadakkel ti panagyaman ko. Gapo iti panangas asikaso na kada kayo. Ewan, dengdenggan na. Naka-loudspeaker to cellphone ko anak ka. Ay. Tatang, agpaw itak iti kwarta nga aramatan nyo Gawa na.
Inagan mo kanina na maminda na isundot ni Mangirwar. Sige nga ro, tatang. Agpaimbag kayo niya. Sige, bye. Bye. Oh, anya. Kumusta ni tatang? Ada pa lang ija ospital. Ha? Kakaasimot ni tatang. Awanak nga mga sikaso kanya na. Sana bali tadamot ni Nana Minda ang mga asikaso kon ko ana bakit? Ay, dakkel gaya mga katulungan ni tatang ni Nana Minda. Isumat. Agmay sa kamot ngamin nga anak. Awan kamsat mo amang tulong kumaka ni tatang ije Pilipinas. Ay, awan nga rod Kastoy gayam tirigat na naawan kabsat mo. Awan katulungan nga mga asikaso itinagaan na. Agpaimbag kan, Minda, Uy, Jimaw. Ay, Naarbisa nak ngamin idi kalman. Naging bagak tumudlaan. malamang ang kangarunain. Agigup ka iti sabaw ti tinula. Agsida ka iti natangan sagpaw ka. Tapno pumiksa ka, wain. Agyaman nak Jimaw. Nanang, kumusta kay ngay? Ay agyaman nak taimay ka anak ko. Kastoy aguri-gurak. Ngum aging bagak mutlaang. Nagpakadahak iti trabaho. Takuyugon kaya mapan iti doktaw. Ay, naggapo kami iti Doktor Barok. Kaya nagatang kumutin ti agas ni Nanang Mau. Iso di ka naglangan iti trabaho. Ta sayang tel daw Mau. Sa account ti mga sikaso ka ni Nanang Mau, Ay, Ay, mabitlaan. Anda umawawag. Ni mo amay. Ay, excuse me, Barok. Hello, anak ko. Hello, tatang. Kumusta nga ni Nana Minda? Hay, agurigor pa ilang araw. Ang agag-agasain. Anda dito ninilaw. Sinarungkaran na matiin na. Ay, kasta aya. Pakaitid yung mga ruda ta cellphone kanya na. Kaya't ko nga makasao. Ay, kawan Ay, Nilo Barok. Kaya't nakakano ang makasarita ti anak ko. Nukusta? Maawat mo ni Nanang kaw. Kas may kadwang asawa ni tatak mau amay. Nelo, katsapay ko maata kasta kamat. Nabayag akayak ko nga ibaga dato yung kay. Nauna anak iti bain. Nakitak ti kinasingput ti amam iti ina. Iso nga, anya nga tano pagkasarantay dan. Agpariso! O sige, kaya't ko data Nelo. Nabayag akayak ko ida pagkasaran niya. Si kangarot ti pampanunutat. Amangan ko nak, no di mo kayaat. Kaya't ko Tabayat ti kadak dito adayo kat ninanang mo ti mga asikaso kani tatang ko. Nadungo ti inam. Agpadadaan na dungaw iti tunggal may sa amay. Wan nga rod, agbinbin nantay da no agsakit da. Ibagam nga rod kanina nang mo tagpaimbagan, tapno makapagkasar diyan. Ay kawan na! Ay, kamo dyan na namin da. Agasawa ta na talaga. Nalpasan ti kasarta. Wun nga ron, Jimaw. Kat agyaman na ka. Tanakadungdungo ka kanya. Agyaman na magkang ka. Agyaman na taintin na kati apaw. Akata ko na ikaw. Aging kat mauding nga angas kaw. Kasta akmata. Kat nakaragragsakak. Ngamain, saan na kun akagura ti anak mo? Kat saan nakamutin akagura ti anak ko? Aywan, Minda. Nagkikinaawatan tayo amin na yun. Aywan, adayin pawit ni amay apag-honeymoon ta. Anya, ag-honeymoon ta pailaan. Siyempre mo't kakaskasar ta nga ron. Dag-honeymoon ta. Awang kataga mo ba kahit? Tagawid tan. Awanan, nagatang ko mataminan nga kasapulan ija kusina. Intan ija paradaan. Insan Romana. Ni matbite. Si kamat gayam dia tabite. Wang, kasangsangput may. Umay kayo agbakasyon. Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo.
Ay, kastaya. Ay na, sa buwali matante ma'am. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapudaw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat ng aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga adan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Ay, taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Ay, kat agkukuyog tayo ng agawid, insan. Wala, umay kayon kinibayaw, taintay ijay ayan tilugan rin. Ah, Ha? Anya nga lugan? Jay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay manay. Ay, ada lugan niyo. Wen insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray umuna kayon tada pa'y gayam gatangan me. Umakan ka riyo. ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makamaw, bayaw karyaw. Mabayag pa nga grobot to iti papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Kadata ko may gidalanan. Agtal na kaman mat karyo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, aya nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na kaman. Di lasal-sala. Wasawam nga. Apan kaman ito'y paradan nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudan. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan diabete. Kandi ka aruba tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag nga di ka aruba tayo nga marites. Kat damdamagan na. No mano ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat. Imasidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko. Kaslamat ka nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo? Gapo tapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Tapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid ako maangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya diata. Bak nang siguro diata nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sadyakin kabit kanya na manong usliyang. Ay na, thank you dito'y inlibrim a merienda abi tay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-ado pa'y ko maabindisyon ti dumteng kada kaya ubitay. Sapay la kumaanana. Bumatangak man. Apay, ayan jaglak ko ito'y. Napan nagsiar, Romana. Malag merienda kamutang. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Piling? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga men. Hanga kaslay jeda dumayt ta nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlangan nga isudante kabak nangan iti lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mo, Romana. Awan, nanalagring! Dara sa mamatag si Arita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayon. Si makit nga minti chan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man. Nay, di ka gungot nga rodra. Darasan nyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti matak itoy. Nasakit ti matak. Ay, mabit lang nga raw. Balasang kaw. Limas tong asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasin simaw. Ure pimintasan tibiyag na. Napakumbaba nga. Kadno aday gestor nga agpaspasikat. Agasam datangay. Igpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga napuskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga aday jay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na.
Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi ka ni Biti nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Ah, Padpadak lang matidi nga agdaw-daw at itibulong ti marunggay dayjay. ano na yan? Kanagpidpidot iti margrag-grag nga kalaman si daan ti paustena. Na, Kaslamat kano nga sino nga kabak na nganan nga nakalaslastok. Lastog yakit di ah. apay yan ako na malastog ngay. Apay nga yung bagana. Kadya pa nagilibre na ijay store ah. Kadya pa nag-shore-shore pa na ijay. Huh, agraraman nga talaga. Ha? Tila pa kaririribo ka mo Romana. Di ka agsurpan mo kaya mau. Ay sanak nga ampang. Tap nag-short pan ita. Kan may sawan short pan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko ma di ora awawan. Nasakit ti ulok. Na, unay lakit ti asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at ta nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayon tunubikat ah. Tamangan tayo ije balay. Ha? Apay, anya okasyon ngay. Pablesingan mi man tilugan mi bayaw. Ay, kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay kat pagyamanak ah bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balay yo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Ay, agasam man data. Talaga nga pasikat na dyan nga biti. Agasam tayo ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Di da pala yung publising ang mati dyan Manila. Ngam ito'y pala ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanan tayo mo siguro ti handada, ha? Kaya damit agi paranod, bakit? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis da tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong ka ni Bayaw Usling aglutaw. Ay! Haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Anya? Siya lang raud ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Ay, una yan. Boy, no kayat na timapan. Kayat na nga raw timapan, di mapan. Sige ka di bayaw. Mapan, kano kayat mo't mapan? Hindi ka nga lap-lap dyan. Ibis nga haan nga mapan ni karyo. Imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mati panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan tang atihan diyan ibite. No, haan nga mapan ni bayaw. Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga litson ti alaan dia. Kan agparti dia kano tili mga kaldiyang. Sayang dia papaitan ti kaldiyang. Adaya kaldiyang. Ada kaldiyang. Inikak ni bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na dia kananta. Sigurado nga ag isupod da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Umaya man, tamok adi kay napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sobra kayo ah. Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no, mapantay makipangpangan ti sabali nga balay. Ay, husto laeng. Tad ada lumastog da jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, ti ayan ti agpaskain. Haan ah, aday di kusay na. Kahit, andan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umay da kayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mat ti aghayab nga. Pagan anok, ti mapan ag-apply dita. Iso di ati umay no, di kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayo kada kita at tao asaan tayo asinsinan. Kanarigat, no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayo. Hehehe! Diyan may tulo ka! Mangang kamot tembakay. Tadyay nyawi ko kaninyo ni Bayaw. Ay, mangmanganan ni Bayaw. May kamanganin, Romana. Kanan nyo lang ah. Nay, mas, Nanganakon. Diyak kaya timangan iti handa ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang dita pride mo, adiyan ko. Kanan tapay dagitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Inna man makipurdi ang agdalos iti garden ti kumpare kantay. Si kalaakan ayon ti makit-kitak arumrumwar di tabalayaw.
Apay, di bayaw mau, awan plano nan ngagtrabaho. Diyaman na mau. Ururay na mga damangayab kang kuha nang trabaho. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw it asawa. Ah, Ay napasensya kan karyaw ngamasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asaan ngagtrabaho di bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. amo yumiti na nga to, pregdan. Ti kaya na, isuda ti ayaban ti tao ngagtrabaho. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapada da iti ugalay. Alang arudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mapamutura say. Sigay, baraw. Insan, umayak man. Apay, bete. Pastor ka nak, tada umay ko itadkan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan, may. Itad ko kumadagito kan ka, Badbado dagito, Naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katugangak. Ha? Adda pa'y couple shirt dito'y, kukwayon kin ni bayaw. Ay, saan? Ada ba dumakin nila kay ko, bete? Kukwayo lang, deta. Ha? Branded pa ada gijay badume. Data katahan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagito'y nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adda pa'y bag dito'y no kayat mo. Ay, saan nan, bete? Thank you, latan. Itad mo langan ka dagijay masa kailangan niya. Dagijay kakaasi nga tatao ti pang tedam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Romana, inta kita ni tatang. Ha? Apa ni tatang? Intaray da ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naul-ulaw. Uy, sige nga ruta, agrubwatak. Masapul ka no nga operandag. Ay na, tay katanda ti bato ti apraw. Hado ka no nga minti bato na. No saan na maopera, amang ano kumaro ti sasadek. Apay nga ito'y private nga hospital ti Mayanyo. Ay nay, dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak. Taiso nga minti kasid gan nga ospital. Sapay awan ko kwarta tayo, tatang. Ano sa inyo natagdiskitaran na ka? Ay na, ikay pala umutang ka nagiti kakasinsinyaw. Gakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y tiyagbiyagan na ka. Sige tag tinulong kami kani Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakit? Manong, ay tinauroryo at tulaw. Ay, kurang pa nga rod. Nagdakal mat ngamin ti mabayadan. Ado pa yan ti nagpatulong ngam kurang matladta. At tinayo mau, tayo naglakwak iti baboy ta. Sige nga rod. Iso pa nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, insan mo rayay. Yung kapastragay. Gundawayang mo tintag patulong kan kwa na bakit? Ison sa langan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan niya? Ha? Insan, Yung ka na eh? adda kayaw. Ay, ibag! Dumanong ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan. Iso nga umayak mangtad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa nga rod insan? Tawan mat kwarta nga mausar. Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na ngay Insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman ak insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak nang kangkat. Han ka nga nagbalbaliw. Amuda kami latang nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na Insan, asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo. No adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami Insan. Tasi dadaan kami at tumulong no adda lakid de. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry, medyo sinupsopladaan ka iti kalabas niya.
Kinapudno na, ada limad nga. Limad nga apal ko kanya, minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tata. Han kan nga supladaan. Tanasing patukain san biyete. Nagawid magayam nila'y kakadalak nanang. Nakabakasyon ka no? Iso alimastog ni Tammi Alayda tanagawid jay diabraw nga anak na. Ay na, sa bali man tadyaryo nanang. Nagayad man talibiyon. Kasanaw kat nakalaslastog day ta kaaruba. Ad-adaman alumastogan tasimang patgayam jay pagkarkarit na nga anak na. Ingkay kat makisarabon Ay napakpakawan mo sa anak lang nga agbibisayin iti pasarabaw, makagatangak iti imported amakan, wenno anyapay dita, nga uray awan diabraw nga anak kaw. Apay ayakas ta kayo. Nasing pumadananalay da karuba tayo. Ay na aging sisingpet ken aging hahambol, ngam kinapudno na, pasikat day ta kaaruba. Jak korsonada ti ugali na. Jak amo no niya launay ti kagurgura yung kininanalay da. Nasingput mo ti ko na. Kumusta, friend? Ay na, nasaya at latamot ang uri kaskasano. Naimbagkan ka, tasinsado ka. Ay na, nagrigat ti trabaho mi ijay abroad ko namsa. Sana bale, tadakkel ti sweldo yo. Ang dito'y Pinas ngay, nagbasit ti sweldok dito'y. Ibagbagak namin nga agabroad ka. Di mo mat kayat. Ay, mabutungak, friend. Ma, adoy ti pasarabo yaw. Sabon, toothpaste, chocolate, kanda duma pa, ibalasang ko. Ay na, pasensya kan, friend. Day talaang ti maitid mi. Ala, agyaman akit di Itad mo kan ni nanang mo daytoy. Lipstick. Mahilig nga lipstick ni nanang mo ka. Iso nga inlasi na kiti lipstick na. Kanday to'y gatas na. Ala, nagdakkel mo't agatas daytan. Wan, tay para kada kami ababakit agatas dayta. Iso abagay da na ng kantatang mo. Ay na, agyaman na ka talaga na nalayda. Kayla, friend. Kaskalag palpalama, Emma. Ay na, awan mo kada kasi tinaramid ko nanang. Mapanakla ko mamakiin nilip ko nilay ka. Ngaminig kandak matitikakastan. Iso nga inawat ko na. Iban lang mo dagita. Anya, apay ngay, sayang Ay na, makagatang tayo iti imported. Nga oray saan nga agapu kadakwada. Kaskalag bibisin nga main. Awano na, ad-addaman alumastog dayjay abakutan. Di kay katagyaman, tay kanda tayo iti pasarabo. Iban lang mo dagita. Ay saan? Sayang mo't No diyo kaya, di siyak ti mangusar. Nay, adda magginata mo nga electric fan ibang. Nagdakkel mo datan. Wag daytaw. Ngam slightly uslaang. Kasla ka barbaro pay laang. Imported daytaw. Kinuan kaduan awag-wag at agap-gapo sa bali pagilyan. Lan, tayo nagkungaro din. Ay saanan. Dito'y napailaang ruwar. Anyat electric fan ang dito ruwarangan. Awan mo tao dito. Kan may isa, napariil dito ruwar. Basta dito'y nan. Adamat linong dito'y. Awan space iti unag. Sumali dita unag. Gimagatang kapay lang amay. Kaadda lang aro electric fan tayo. Kuno saan? Idulin mo, dagitay daan. Tay isublak mo, dagitay ginatang mo. Saanan. Dito'y pailaruar. Ti pagyanan to'y ginatang kaw. Di mo yun unag. Nagsweldo ka ang lakay. Woy. Da. Ito. Misigay, tagumatangak man iti automatic a washing machine. Inayon kon to'y urnong ka. Mayat pa'y matay washing machine tayo. Danan day jay. Sukatan tamot iti high-tech. Kita man numayat mutla day ito ginatang ko a washing machine na nakaw. Ni, tay samot automatic day to'y nanang. Wun, saanan ang masapul nga aggaw-gaw ka.
Ison ti makaam mo nga aggaw-gaw. Agispin pa yun nga is-isaw. Nala, yung nagtayo nga rodan. Ay saan? Dito'y laang ruwar ti pagyananda ito'y a washing machine. Anya, dito ti paglabaan tayo? Saan? Ditay payla usaran. I-display tayo payla dito'y. Anya, Naglawag a makita dita kalsada kahit. anti ibang, negosyante ka matgayaman. Negosyante asasawamot si Kadarya. Katuan na, taglaklako ka matgayaman. Adumatan din naka-display nga lako ito isang 100 balayaw. Lako asasawamot. Kagawaan mi dagita. Saan ko alakaw? Ay, kunak, ano lako? Ta, nag-aabay damat ngaminan. Ngam, apay nga dada ito ruwarti balayaw. Wun tawan space di taunag. Adoonay nga minun dagiti appliances may. Aya, Wun apay, dagiti la di abroad ti anak na ay ti makagatang iti kakastakangina. Uray siyak mo't kabaulak mo't darya. Di ka pa'y lang aro ilako dagita. Tapno ada serbin ang nakadisplay dito war iba. Ay nasanag, ibagadan tupay nga grigrigat tayaw. Nakarkaro day tapasikat akaro ba tayaw? Ay na, pagkatapam tumad iti madi ti karubam, kit awan mo ti madi nga ibagbaga na may papangking ka. Oho, nasa loob ang kulo dagita tattao. Agol uli magdalaan, ngam iti ununag da, at dadakkel nga apal dagita tattao. Isirik na din dagita. Tano agtudo iti napigsa, masaprianda. Ay na, awanan ti daw, nalpasan ti panagtuto daw, mabayag tumanan sa daw. ni, nagadumot ang wall clock dagitan nanang. Nangalaan niyo? Winagwag ko, nagdadakkelan niya. Wan nga ron. At dagayam wagwag a wall clock. Kauwan, basig amin nga imported dagitaw. Naggapoy jay abroad. Nagatangkula itinalaka. Sagbaba 20 pesos laeng ti maysa. Isa ginulpi ko na. Na, nagadumo dagita nga igatangan nyo iti bateryan ngay. Ay na, jak igatangan iti baterya dagitaw. Tasaan mo't lang agandar. Ha? Dadaal dagita rilaw? Tagtagarya. Wen, iso analaka. Tadadakil dagituyo. Masapol ang maipa-repair. Ang ibagak tulatan nga awan bateryana. Iso asaan nga aganda. I-display kamin dito'y ruwarte balay dagitaw. Anya? Ay nananang, maditag paspasikat, wan magpalpalangguan. Ay naanak ko, sa anak mo't ngagpalpalang buad. Maan ano ay ano dito'y ruwarte pangikak kadagitaw. Dito'y nga ron ti kayat ko apangikan kadagitaw. Baybayan na kadilata. Ikatiman dagita yung bitin mo dita adigi aril-rilaw. Uray ko mano dita o nagtipangikam ka dagita. Dito'y maalwar. Di ka lagbayin. Nagbay na kuma. Kaya't kumot lang nga ipakita akabailak ti gumatang iti adwawol klak. Pasikat ang bakbakitan. Uray ko manusan adadail dagita. Asino ti paspasikatam aya? Kay dagita palanggwad akaruba Ay, amaw. Uray mo ti kasta nga ugali mo. Nagalas. Awanay. Napalawlawanan iti ril-rilaw ti balay. Irwar mo man kit daye paglutuan. Tandito'y ruwar ti paglutuan tayaw. Anya? Tapay man. Naimas ti lutwak asidaan ita. Ipakita tayo mo't iti kaaruba akabailan tayo ti agsida iti naimas. Apay, dayjay la alayda ti makagatang iti naimas asidaan. Apaw. At dayta ka ba na madlaw nga daapal mo king kuana? Nakalaslas tugtumay. Gaputa adda di abroad nga anak na. Lumastog matan. Ngimataon jay timid na. Nukas jay amagmagnay ti kalsada. Mabalinon apagbitinan ti kaldiraw. Gaput kinangato na. Ay na. Adaw nga amang ti kwarta nila'y dangam sika. Tabak na ngayon dagitanak na. Adaw ti mangmang ta di ti kwarta na kinkwana. Oray kasanutan na midam. Di mon tumartaban.
Tasaan ka may abak nang. Ah, basta, jak kursonada ti ugali na. Na. Limas taog iti naka-abroad dagiti anak na. Kanayon pa iti panagpabaro na iti bado na. Kanayon nga agpakulot, kan nagpakulay iti buok na. At dan samot nga min boylet na. Jak amo Susaba. San man at ilalawlaw at mabakbakatan? Tila at atabam. Intul at damakangagking ka. Kaya't mo timay garaw. ay katpadasan da ah. Sangwak ina. Ibang. Ay so, sana ka mabutang. Dioray agrorotapti ka so da kanyak. Awan bibiyang kau. Sa anak amabutang. Mari ibang, kayat mo dagito'y abadaw. Naggapo iti package. Napintas ti tela na. At dapay sandal dito'y. Agpada nga minti size ti sakatakot. Iso nga amok nga umanay kan kaday to'y. Ay na, uray awan di abroad nga anak ko. Sa anak nga agbibisin iti package, Layda. Ha? Di nakman pagbalinan anak kakasilaw na, Layda. Makagatangak iti kayat ko, nga uray awan naka-abroad nga anak ko. Ala, apay nga ay akastamot ti ibagbaga, mare. Nariga, ti agpalpalangguad, Layda. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Ti biyag, kat kaslapilay. No ti amaw, kat kanayon nga da ka iti ngataw, nagbidot ka. Dumteng tumot ti chimpaw, amapan ka iti baba. Iso adi ka agkampan kay Layda. Saan akanayaw nga da kwartam, pumubre kan tumot. Ha? Wow! Nag-cute matanda to nga bisikleta na nalayda. Pang babae dato ah. Ay, ta na imbagla pagpalingkik man, balasang ko. Nagmayat matan, ada pa kasla basket iti sango na. Awan, ta pangikak iti mapalingki dayta. Di pa ilang arud motorsiklo ti ginatangyo. Ada mat igatangyo. Ibagbaga nga rud di anak ko ng mabuti nga kun nga agmotor. Bakit akon? Managner-nervyos akon. Saan na kasi di ka ubi nga ka naturudak nga ag-drive. Iso a bisikleta latan na. Ay, sabaga kat exercise yung matlangan na. Ni, akin tricycle ito'y nakaparada ito'y parangan yung nga na ibang. Tricycle yo. Wan, Ni, imbag man. Ibiyahe yo. makitan to ah. Ay, imbag man. Andun sa matikwarta yo. Oray awan naka-abroad nga anak ko, at dalat tamot maigatang ko iti kasta. Ha? Nubay kadakwada, tricycle mat kanya. Pasikat nga minunay ti daduma ka aruba. Ti amuda, iso dalaang ti makagatang iti kayat dagatangan. Nana. Iso adi da aglaslas taw. Tatibiyag ket kaslapilid nga agtultulid kunak manan. Saan akanayon ti kaadada iti ngataw? Bumabadan tumulang. Ni, kaslada ka gurgura yung akaruba yo ah. Ay talaga nga da. Nakalaslas-tog nga main. Iso akagurgura. Tang, apay nga adda ti paraangan ti tricycle ti kabagis ko. Nabayag samutan na dadaal day ta. Yak amo ay inam. Yung display na mo dito paraangan. Na-repair nga tan? Saan? Inukukod na ngayag dito yung balay. Yak amo, ranya ba rin ti plano ti inam? Ay, ginatang na nga ta? Yak amo. Yak agdamdamag. Tamakaungit no agdamaga. Binulod ka! Apay aya atila pa kasi sikuran nyo dit ang agama. Ha? Saan man atila pa kibibiyangan niya? Manakibiyang kayong agama. Ha? Ala, di yun ikaskaso ni nanang tatang. Ang mga adda nga agungat. Ay na, imbag kayo pa nanalayda. Ag-abroad kayo matgayaman iti mabihit. Ay na, wan. Inak kanuman awawiran dya po ko kay dya abroad. Ay, happy trip anana. Handa kami nga liplipatanan niya. Size 80 sakak. Ha, ay mala.
Pasarabwang kanto iti sandal mo. Hanak nga mahilig iti sandal, nana. Sige. Butas to nga rod ti pasarabom kanyakin to nagawid ha. Sapatos, ananahan nga butas. Sige nga rod. Sapatos nga dapilid na. Anyat kayat mo apasarabo balasang ka. Ni, papanan nyo ayan na naibang. Agabrod kayo, mat. Saan? Nga magbakasyonak ijay Mindanao. Jay nakaikamangan ti may nga anak ka. Aya. Inak man iliwan na giti apo ka. Ado ka ti pasalubong alako da ijay. Mangisang petak tao iti pasalubong ko kada kayo akaarubak. Imbag kayo, pay. Pabaka-bakasyon kayo langan. Ay katuan na. Apay, dagiti laad anak na nga abroad ay ati makabakasyon. Oray mo't da tao Ha? Ay, kompormento nga ro din no anya ti itad yung nga pasalubong ko na. Diag taudlad tan itapuso yun. Amom anang ina ti plete. Pangala ami ti pagplete amapan di Mindanao. Nakadiskitara kaun. No kayat mo ti umay. Agdiskitar ka mo't iti pagpritim. Ay naibang aya. Langag mo lang agabrod nila ita. Tuladong balay. Ayaw amon. Talagasan ka nga agpaatew ita apaalam akarubap. Apala kaya mo pagan ano ko mga apalan day jay ngay. Ay nakadkadlaw ibang. So di ka naglibak. Di ka mapalid yung Mindanao. Nagadayo ti biyahe. Kinadda mapaspasungadan a bagyaw nagpigsa. Narigat ag biyahe no agbagbagyaw. Ay basta mapanak. Awan makalapod kanya. Ape nga inalayo ti walit ni nanang tatang. Itulin mo na ita. Ilimang mo. Tapno awan pagplete nga mapalid yung Mindanao. No kasta? Talaga nga ipilit na tagbakasyon? Uy, indis kitaran na nga ron ti pagplete la. Jak amo no nangalaan na di kwarta na. Inutang nan sa. Ay, unay lakit din ni nanang. Agkabaw samot dun. Tilar aramidon nan. Lakay! Agring ka! Lakay! Rapia, nakasabsaba ka. Tinakawan da tayaw! Apay, Awanan da gitay appliances ijerwar. Tinakaw dan! ala. Ay, dahitan ti bagbakakin kaibang. Ang lang ita. Awan mo tagtatakaw dito'y lugar tayaw. Ultimo da gitay dadael awol klak. Tinakaw dan! Apay, kay aditay narik na. Hindi mo nagtaul di asaw. Ay, nakaturog jay aso tayo ijay paraangan. Riringak ngam sana mariaing. Awan mo't sugat na. Ngam addan sa impaangaw, wano impakanda. Iso anay mas titurog na. Alinya. Hayawanan, sapay nagngingi na dagi jay. Inutang ko pa'y tinadumay jay. Kung ko na ma, natanggan ko mo tulong. Ganabam. Dahil tangabing ka, talaga palpalanggwad ka. Kaya nga ita. Ay, Ay na, may stress akin kaibang. Sinahan ka saan? ay saan alakay? Suray, unak ano awan mang takaw ka dagi jay. Surya talaga. Makabandog mo tagtalam. Nagrig ka tibiyagan ay ati mannalam. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumangay matatrabaho ti master kam katawan nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaammo ka. Ngam panagkunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan agkonstruksyon. Wala ngam dakil mo basitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at mo, no dakil ti sweldo ako nam. Samot una dakil. Ngam dadakil mo basitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali.
Adamo da saling ken mersi akadwak a makitangtangda. Nay, nakasagana kan pare. Uwan paray, excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Uwan na paray. Sayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong pare. Di ka agsadot sa daw. Tapno saan ka maikat. Adamang bambantay kat kada tayo. Kasta iya. Uwan pare, para kanya. Ayusan dahi at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti dahi at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napad nag-construction mari sa leng. Dakkel kano ti sweldo na injay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Maya dayo-tayo pa iti saksake. Wen hingga may tatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kiti Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo maggahan dito construction. Nyamot ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti uraya yung sakbay alan sprite. Diya mo mabalin nga ito gaho uraya pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, dupa sila makalawas. Uwik katakaw. Matayak no kasto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay mat? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukol ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay ngay ni Dario ka maanusan naman. Talaga kedi asadot ka Isu atas sana itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Uri Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldo? Di kan sumrek intun Lunes? Inan anusa lang yung lagpas ti makalawas. Tapno malak ti sweldo paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro mas traga ka trabaho paray? Oray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makaamu ka nga rod pare. Di ka mo't mabalin apilitan, uno igawid, no di mon kaya tiyag trabaho. Nanang, kura tayo mampay. At ako magatangag. Day tangamin ka. Dakkel matiswildom. Ngam di mo pa'y inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kak iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Agi na naak pa iti sumagmamanungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pa'y laumanay agpat nagapanaginanam. Inta ka makitang dan, tay supay titang dan mau. Nadudog ti bagi kon. Dakpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga agi na naakpay ka di. Imbagman marsay tadakan.
Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga aginanaak pay, hanggang masikura na kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko nga'y, saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang, imik ka tan. Ibaga ka sumurot kanyak ita, ngam masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarut ti babae, Mare. Ay na, naku nampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't, kan awan mangayat kan kwa na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, si balasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na, talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang, basta nagagat, kan saan anaimod. Ay na, baka papanog mati agmalmalam nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kagina kayo nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mat na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka? Uray agmalmalam nakaida ka? Apay kita saan ngay. Handa mo buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Agtrabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko ang makina. Apay kumamat na kailiw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay baga kang kwa na rin na? Di ko na, kayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita nanang. Amok nga damo pa naggusto na kanyak. Pag ko na amat. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kita na. Ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kasya akit kita na ka. Ay naure po niya ti ko na. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi ta adamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro dahi ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae dahi ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga rin mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang dahi ta ti may bagay kun ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo na may baga anak po daw? Ay, wala. Iso nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin kun ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbain. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na, kaya na. Dantong nga rod trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, Mercy. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, kwa. Ay, pasensya ka na. Ang agbiro ka lang iti sabali nga armam. Hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro ka lang iti sabali nga armam. Ay na. Apay nga ibalibag mo tiri daw.
Apay akas na tijar mo asimbang pa. Piling beauty babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mercy, tidakda ka matam. Ta sino kumapay nga eh. Di nakanuki di kayatain. Unang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat, kastan ti ibagbagam. Panunutom pa'y luan niya ti rason ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay mai. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan itong bingat. Si kala ang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya, sadot ka. Nya, matikas to yung trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda adya maanusan ti kas to yung trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tina. Kaawa bantay di ospital. Tapno itagdamot ta sweldo ko na. Naglalay nga dangay mo. No libre ti pa naginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga itagda. Anya? Saan mo manan amanusan ti trabahom? Nagrega mamutayin. Agmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaammo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo maanusan. Makabiro kak to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Sobya man nga raman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Mercy para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam. Ang konsumisyon tulakit di ken ka. Nanam mo. Samit Ay, kuwar tayo mangkinay. Di ka madanagan. Tayo to na da permanente at trabaho. Da kayon tumatikak. Ay na, saan naman hun anaanusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni balayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga ruda. Kasanun tulaang no awana kaon. Ay kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit dinakam na idibinastad ni Mercy. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka na. Anya? Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho nanang. Anya manan ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mait. Kaya saan na mababad ti imak iti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ng tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, gunak manan. Ada itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rud ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rud maray. Adamo makabulan nan nga trabaho. Ay kat maanusan na nga tan Maragsakan ak nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay,
Apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maano sa munti trabaho, nga imikat ka manan. How? Kalokwan da dya trabaho. Inak ke ior ornos ti bula wara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man iornosain. Oh, makauma. Bambanugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akin na sadot nanday jay, nana. Ay, jakman mo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan mat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibigsanan ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito ya kung sirok ti akasya nga glinaw. Tay sumat ti asin dito ayang kaw. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidong dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y laang dita. Isuwa dito ya kaw. Ha! Ay! Marinita! Apa yan nabasbasa kayo na nasa laing? Sinarukuso yung matatudaw. Ay na, ay sinarukusok ko na. Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa nga ni nanang kulat tinakimat? Na, ay tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay nagloko kan. Anya nga minti na pasama nga ita apay anak kima ni nanang? Agdudo matinaglinungan mi itinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpigsa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasya tinakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita ka iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Yaman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam. No kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Pasul kaw. Ibinaybaya nga mingay so tinagtrabaho para di pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho. Kapinagtalinayan ko latan dito balay. Saan kumapayan natay ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang ti inam. At ita taawanin ni nanang mo. Agbiagkan asiksika. Awanan tinamnama mamang tulong kan ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka. Tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok.